Bendenin tutkan orozosu asman eşiklerden nары çıkpастан asman bilen жердин ортосунда asılıp turup kalat. Kaçanga çeyin? Hatta yuaddiya sadakatal fitr, sadakayı fitrde ada kılganga çeyin. Sadakayı fitrini bergenge çeyin. Fitr sadakasını bergenge çeyin. Ve izâ adda sadakatal fitr cealallahu lahu cenahayn ahdarayn yatiru bihima ila semâ'i sabi'a. Ebi oşol insan sadakayı fitrdi bergenden keyin mına oşol sadakayı fitrdi berүүsүнүн эсебинен al Kuday Taala janagı orozosuna iki kanat jaratat deydi. İki kanat jaratıp berет deydi. Orozosu kuş uçkan siyaqtуу 7-ci asmanga amaldardın kabul bola turgan jeri oşol 7-ci asmanda bolot. Mına oşol 7-ci asmanga çıkıp amaldar kabul bolgon tarapka uçup ketet orozolorubuz deydi. Mına oşon үчүн эмне sadakayı fitr деген нерсеге дагы албетте көңүл бурушубуз керек. Эми албетте бул sadakayı fitrди negizinen buğdaydan, je arpadan, je meyizdен, je kurmadan verilet negizinen. Emi biz mına oşol arpanın özünü verbesten, buğdaydın özünü verbesten bir kıymatını dağın berse bolot deyt. Kıymаты degen baası, narkı. Mına oşol arpanın özün 1 kilogram 600 gram arpanın je buğdaydın özünü verbesten balki oşonun narkını verse jarayt. Baasını verse jarayt. Mına oşol sebepten biz muftiyat bizge ölçöm kılıp çıkarıp beret. Mına oşol ortoço esepte 1 kilogram 600 gram buğday kança bazarda kança turat. Mına oşol turalı eğer insan buğdaydan bere turgan bolsa buğdaydın narkı bizde oşol 50 som dep ölçönündü. 1 kilogram 600 gram buğdaydın narkı 50 som dep ölçönündü. Bu 50 som kimderge? Zorgarak yaşagan insanlarga. Negizinen bardığımız hazır bayağı Kırgızistan'da kedeyçilik deyiz. Birok mınау жолду карап турсаңыз 50%dan көбүрөөк машиналар миллионго наркы барып калган машиналар көбүрөөкүчө. Наркы миллионго жетип калган машиналар. Минип аткан машинабыз анан 470, анан бирок мен 50 сомдон чыгарам деп турган болсоңуз сизге уят болот андачы. Ошол садакай фитриңиздин канчалык орозоңуздун канчалык кабыл болушун кааласаңыз, ошончолук коркпостон жакшыраак бергенге аракет кыла берейли. Мына ошол биздин мына ошол Рамазан айында кедей кембагалдардын, бейбечара жетим жесирлердин кубанта турган бул садакай фитрибиз. Эми ошондой бейбечарага берип аткандан кийин мүмкүн болушунча, колуңуздан келишинче жакшыраак бергенге аракет кыла бериңиз. Buğdayga 50 somго гана чектелип калбастан жакшыраак. Кийинки нарк бар. Эгер ундан бериле турган болсо 75 сом, арпадан бериле турган болсо 85 сом, meyizdен берилсе 680 сом, ал эми kurmadan берилсе 850 сом. 50 сомдон 850 сомго чейинки мына ошол нарктардын бирөөсүн тандайсыз дагы үй бүлөңүздүн атынан бере бересиз. Аялыңыздын атынан берсеңиз болот, балаңыздын атынан берсеңиз болот. Бирок негизинен эми китептерде келтирет. Туура аялдын атынан берүү шарт эмес, аял өзүнүн акчасынан берүү керек деген сөздөр бар. Бирок берип койсоңуз өтө берет, зыяны жок. Ол бечара каяктан тапсын, каяктан таап берсин. Сизди багып аткан, сиз аны багып атсаңыз, сиздин кийимиңизди тарап атса, эшикке чыгып иштебей атса, аялыңыздан дагы бериңиз, бала чакаңыздан, мына ошол үй бүлөдөгү ар бир инсандын атынан мына ошол 50 сомдон 850 сомго чейинки бир наркты тандаңыз, мына ошол нарктан бергенге аракет кылайлы. Мына ошону берүү менен сиз менен биздин эмне мына ошол орозобуздун асманга көтөрүлүп кабыл болушуна бир чоңдон бир чоң түрткү болот экен мына ошол садакай фитрлерибиз туугандар. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نسي زكاة الفطر قبل صلاة العيد فجعل كفارته عتق رقبة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله نسيت زكاة الفطر قبل صلاة العيد فجعلت كفارة عتق رقبة فقال لو أعتقت يا عثمان 100 رقبة لم تبلغ ثواب زكاة الفطر قبل صلاة العيد. Бул жерде Усман разияллаху анху садакай фитрини айт намазынан алдын берүүнү эстен чыгарып койду дейт. Айт намаздан мурда негизинен берилиш керек. Бирок айт намазга чейин берилбей калган болсо, аны менен моюнда сакыт болуп кетпейт. Милдеттен кутулуп калбайсыз. Андан кийин да бериш керек болот. Бирок эң абзел убакыт эмне экен? Айт намазына чейинки убакыт. Мына ошол Рамазан ичи берип койсоңуз деле боло берет. Айт намазына чейин берилсе болду.
Emi Osman radıyallahu anhu ayet namazına çeyin sadakayı fitirdi berүүnü esten çıkarıp koyup Peygamber aleyhisselamın canına geldi. Ya Resulallah, men uşul sadakayı fitirdi ayet namazga çeyin berişte esten çıkarıp koyupmun. Oşonun kassagın juuş üçün, oşonun ayığını juuş üçün emne kıldım? Bir kul azat kıldım. Men oşonun sadakayı fitirdi ayetga çeyinki bergen soğupka jetem mi dedi. Peygamber aleyhisselam aytты, eğer sen bir emez 100 kuldu azat kılsan dagın sadakayı fitirdi ayetga çeyin bergenden soğuna jete albaysın dedi. Tushunuktu? Sadakayı fitirdi ayet namazga çeyin bergendin soğubuna ayettan keyin 100 kuldu azat kılsan da jete albaysın dedi. Oşon üçün sadakayı fitirlerimizni ayet namazına çeyin bereydi tuğandar. Ayet namazı bolgonga çeyin şu Ramazan içi berip, eğer albatta berip atkanda kimge beriş gerek? Albatta berip atkanda en birinci tuğandarga karaş gerek tuğandar. Özümüzdün jakınlarыбызга karaylı. Ajırашıp gelgen, jesir, үйü жок болгон, мына ошондой bir кыйналып жүргөн карындаşыбыз бар, сиңдибиz бар. Мына ошол туğandarga en birinci bereli. Мына ошол туğandarga berile turgan sadakayı fitir, bu en abzeli. Эмне үчүн? Sebebi tuğanga berile turgan sadaka, birinci sadakanın soğunu alsanız, ikinci tuğançılık mamilenin uluğunun da soğunu alasınız. Gördünüzler mi? Tuğandarga berүүnүн abzeldigi. Sadakanın soğunu da alas, anın menen koşa emne? Tuğançılık mamilenin uluğunun da soğunu alas. Ayemi tuğandarınыздın arasında, birok emi tuğanga ber dese, baylarga alıp barıp dele bere ver degen emes bu. Muhtaç bolsa alıp barıp beriңiz. Muhtaç emes bolsa, tuğandardın arasında muhtaçlar jok bola turgan bolsa, anda özüңүздүн айылыңыздагы koşnalarыңызга караңыз. Jakınlarыңызга караңыз. Koşnalarыңыздын arasında mına ошондой bir muhtaç болгон insanlar var mı jok mu? Eğer oşolordun arasında muhtaçlar var bolsa, ekinci oçeretde oşolorga beriңiz. Jakınlarыңыз, jakın koşnalarыңızga beriңiz. Alardın da arasında jok bolgon bolsa, tanış bir uzak çaktagılarga je bolbosом mına oşol sadakаны alуучулар деп koyot. İmam damlalarыбыз muftiyatка alıp barıp berişet, kaziyatка alıp barıp beret. Mına oşol kaziyat özü jakırlardı, mına oşol Kırgızstan boyunca jalpı jakırlardı izlep, mına oşol en bir kıynalgandarga alıp barıp tapşırıp beret sadakanızlardı. Berүү tartibi berile turgan adamlar mına oşol tartipte berseňizler, mına oşol öte bir jakşı bolot. Har kандай bir sözдөр çıkıp atat eкен. Kaziyatка bергенибиz ayet namazga çeyin berilbey kalat, mындай bolot, tigindey bolot dep. Tuğandarımla keçe Kaz Damla, Karasu rayonunun kazısı, baş imam hatibi Abdurraşid Damla, bugünkü uyuşturdu Damla. Bugün bile, jana sadakayı fitirdi demek kılabız dedi o. Adaşmasam bugün ertenkege ошол нерсени uyuşturup turup sadakayı fitirlerdi уже бейбечаларга таркажа keçe eken o videosunda gördüm dura. Keçe уже buga çeyinki ошол Karasu hatibiyatına kelgen 500 minden aşıgıra sadakayı fitir geliptir. Har birini özünün muhtaçlarına jetkizip berdi. Anın videosu da çıktı internetke. Gıcalat bolboңуздар demekçimin de. Mına oşol berip atkan sadakаңыздар inşallah işenişli koldorga barıp atat. İnşallah mına oşol insanlar, mına oşol muftiyat kızmatçıları, mına oşol kaziyat kızmatçıları har biri inşallah jakırlardı, en bir muhtaçlardı tavıp durup amanatımızlardı öz orduna alıp barıp jetkizip beret inşallah. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى صدقة الفطر كان له 10 أشياء الأول يدخل جسده من الذنوب. Peygamber aleyhisselamdan dağın bir rivayet, kaysi bir insan sadakayı fitrini bere turgan bolsa, al insan 10 nerseden kutulat deydi. Al insanga 10 nerse berilet dedi. Birincisi, anın denesi günöөлөрдөн tazalanat dedi. İnsan sadakayı fitrini verse, degeli orozosuyla kabul boluş üçün emesken de bu sadakayı fitirimiz. Mına oşol sadakayı fitir menen insandın denesi günöөлөрдөн tazalanat dedi. Alem ikincisi, yu'taku minanna. Mına oşol insan kalыс Allah üçün sadakayı fitirdi bere turgan bolsa, oşol fitir sadakası menen tozok otundan kutulat dedi. Kalыс Allah üçün berilse. Alem üçüncüsü, yasiru savmuhu makbulan. Anın jana sözümüzün başında da ayttık, bir hadis rivayattı. Bu yerde de kelip otat. Mına oşol insandı tutkan orozosunun kabul boluşta çoң türtkü bolat sadakası dedi. Oşonun orozo 30 gün orozo içi tutkan orozoloru kabul bolat inşallah. Mına oşol sadakayı fitirdi berүүsü menen. Kema qala Hasan al-Basri rahimahullah, sadaqatul fitr lis-sawm ka sajdati sahwi lis-salah. Fakama tujbaru sajdatu sahwi kullu waqi'in fi as-salah fakaza as-sawm.
Yecbiru bi sadakatil fitr kulla vaqi'in fihi. İmam Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in sözü var ekan da, mana şu yerge kıssarama qo'shib aytib o'tadi. Bu sadaqai fitr deydi. Namozdagi sajda-i sahvga o'xshash deydi. Namozdagi adashuv sajdasini bilasiz-a? Adashuv sajdasi qachon qilinadi? Qachon namozda bir vojibni tashlab qo'ysangiz, je bir farzni kechiktirib qo'ysangiz, bir vojib qolib ketgan uchurda oxirinda bir joqqa salom bergandan keyin ikki jo'l sajda qilasiz, andan keyin qayra tahiyat o'qib, salovatlarni o'qib, duosini o'qib, andan keyin salom berasiz. Bu sajda-i sahv. Taqtab aytganda adashuv sajdasi. Buni bilasiz. Adashuv sajdasi nima qiladi? Namozning ichindagi ketirgan xatoni to'liqlaydi. Adashuv sajdasi. Bu sadaqai fitrdagi xuddi shunday deb o'tadi-da. Hasan Basri rahmatullohi alayh. Sadaqai fitrni inson beradi, o'sha sadaqai fitr bilan qanday boya adashuv sajdasi bilan namozning kemchiligi to'liqtalganday ile, orozoning kemchiligidagi o'sha sadaqai fitr bilan to'liqtaladi. Ro'zada albatta inson biz kemchilik qilib qo'yamiz. Qarava degan yerga qarab qo'yishimiz mumkin. Je bir qulog'imiz bilan bir g'iybatni qilib olishimiz mumkin. Je birovga bir jomon siylab olgan bo'lishimiz mumkin. Je birovning ko'nglini o'rtib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Aytor, mana o'shol siyaqti ro'zada bir ketirgan xatochiliklarimiz bo'lsa, mana o'shol ketirgan xatochiliklarni mana o'shol sadaqai fitrimiz berayotgan fitr sadaqamiz juvib ketadi ekan. Qanday ile adashuv sajdasi namozdagi xatoni juvib, joyib jo'q qilgan siyaqti. O'shandaqdan sadaqai fitrga turganlar beken bo'layli, qaltirbayli, adashib qolib ketmesin. Andan keyingi varrabi'u aytdik jana 10 narsa beriladi dedi. Sadaqai fitrni bergan insonga. Emi 4-inchisi bo'lsa, yastavjibul janna. O'shal inson o'zini beyishni mildat qiladi dedi. Beyishga kiruvga bu cho'ng sebep bo'ladi ekan sadaqai fitr biz bergan. Alemi 5-inchisi yakhruju min qabrihi aminan. Qiyomatda qayra insonlar tirilganda qabrdan büt bardiq insonlar tiriladi. Buni o'shal qabrdan insoniyat tirilgan uchurda emne bo'ladi? Emin bo'lgan avalda, qo'rq bo'lgan avalda tiriladi. Qo'rq bo'lgan avalda. Bu qiyomatning qo'rqinuchi qattiq tug'anda. Qiyomatning qo'rqinuchi jönünde payg'ambar alayhisalom bir kuni vallohu alam je Ayşe nevizga je Fatime nevizga iki sahaba ayol men ismen chiqib iki sahaba ayoldan birosining oldinda o'tirib, mana o'shal qiyomatning qo'rqinuchini aytayotgan uchurda, mana o'shal eneviz o'ta bir qatu je Fatime neviz, je Ayşe neviz. Mendan qatachilik etib o'tadi, esimdan chiqib qoldi, kim ekan to'chnasi. Ana o'ta bir uyalib ketadi. O'shal mezgilda payg'ambar alayhisalom aytadi: "Qiyomatda büt insoniyat qabrdan tirilganda büt denelerinde kiyim jo'q bo'ladi" deydi. Tirjilanash bo'ladi deydi. O'shal mezgilda jana sahaba ayol enemiz yerni qarab uyalib qolganda, qo'rqma, uyalma deydi. Qiyomatga borganda shunday qiyomatning qo'rqinuchi shunday. İnsonning denesinde kiyimi bo'lbog'oni bilan biroq insoniyat bir-birini qarovga duqi jetmay qoladi deydi. Sebab qiyomatning qo'rqinuchi qattiq ekanda. Kecha 6 bal yer titraganda videolarda ko'rdingiz o'xshaydi. Bishkekda jilanga chiqib ketganlardi, ichki kiyimchen chiqib ketganlardi. Qo'rqqandiqdan alchi. Emek ichida qo'rqinuch al. Biraz qo'rqinchli nesevinden ki üstünde kiyimi var mı yok mu bilmezden çıkıp ketdi. Ha biroq qiyomatning qo'rqinuchi bu o'ta qattiq qo'rqinuch ekan. İnsonning denesinde bir de kiyim bo'lmagani bilan inson bir-birining avratga qaraganga duqi jetmay qoladi ekan. Shunday ne bo'ladi ekan men ahvolim? Beyishga o'rab ekanmen, je to'zoqqa o'rab ekanmen. Amal defterim o'ng qo'limdan berilevi, je sol qo'limdan berilevi deb shunday bir qo'rqib turadi ekan qiyomatdachi. Ayemi sadaqai fitrni kim berse dedi payg'ambar alayhisalom. Qiyomatda qabrdan tirilganda mana o'shol qo'rqinishdan eminde bo'lib, mana o'shonday tarzda qo'rqmasdan tiriladi. Eminde bo'lgan, saqtalgan ahvolda tiriladi dedi. Alem 6-inchisi tajibu lahu shafaati yawmal qiyamah. Yuqbalu ma amila min al-khayrat fi tilka as-sana. Alem 6-inchisi mana o'shol jili qilgan yaxshiliklarning barligi qabul qilinadi. O'sha sadaqai fitrni bergan nesevinden. O'shol jili bo'yi qilingan yaxshiliklarning barligi qabul qilinadi. Sadaqai fitrni bergan nesevinden. Alemi 7-inchisi bo'lsa, al uchun qiyomatda meni shafaatim vojib bo'ladi dedi payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar alayhisalomning shafaati bu qiyomatda bizning qutuluvimiz inshaalloh. Allah Teala bardığımızda nasip kılgan olsun. Alemi 8-incisi yamurru ala sirat kelberqil khatib. Kıyamatta sirat köprüsünden ötüp atkanda jarq etken çağılganday ötü nasip kılınat dedi. Sirat köprüsünden
sadakayı fitirdi bергендигине себебинен жарк эткен чагылган. Чагылган bir жарк эткенде bir көз ачып жумганда эле жарк этет өчөт. Сүрөттөн ошондой тез өтүү насип кылат dedi. Ал эми 9-чусу yurajjahu mizanuhu minal hasanat. Ал эми анын жакшы амал дептерлер кыяматта таразыга тартылат билебиз. Ошол таразыга тартылган мезгилде жакшылык кылган тарабы басып кетет dedi. Оор болот dedi. Жакшы амалдар оор болот. Мына ошол садакай фитрди бергенне себебинен. Ал эми 10-чусу болсо ямхуллаху таала исмаху мин диванил ашкия. Аллах субханаху таала бактсыздардын тизмеси жазган bir тетрад бар экен. Bir список бар экен да. Бактсыз инсандардын список бар экен ал жерде. А эми Кудай таала мына ошол списоктон, мына ошол жазылган тетраддан анын атын өчүрүп коёт dedi. Мына ошол садакай фитрди бергендигинин себебинен. Аллах таала мына ошол садакай фитрлерибизди убагында берип, бергенде да ыхлас менен берүүнү насип кылсын. Мына ошол пайгамбар алейхисалам азыркы хадисинде айткан 10 нерсени ар бирибизге насип кылган болсун иншалла.